Hallelujah. Imana ibwira Mose ngo nabonye. God told Moses, I saw. Ibyo ucamo byose Imana irabibona. All things that you cross on. Uko hangayika kose Imana irabibona. All suffering in which you are, I see. Ibibazo giye cyo kurira. There is no perfect to cry. Icyo si igihe cyo gutakamba. Icyo si igihe cyo kwiheba. Ni igihe cyo gutakambira Uwiteka Imana yacu. Talk to God. Ni igihe cyo guhamagara Uwiteka Imana yacu. Cry to God and to call upon our. Ndaramushakashaka aramubona. And his father went to look for his child. Aravuga ati mwana wanjye. My son. Waje mu musigiti ukatugira ijambo ry'Imana. Come in mosque to listen God's word. Kuko rega twibya Yesu ntabwo tuba tunabiziga. Some things of Jesus we don't know. Hari igihe usanga tuguhora ubusa. Sometimes we want to follow. Kubera kutabimenya tuba turaguhora ubusa. Because we don't know that we reproach you about now. Waje ukatwigira ijambo ry'Imana musi. Give up to follow. Musaza avuga ati bana bati mwa basore mwe. And he told them, uyu ni umwana wanjye. Is my son. Uyu musigiti nigiye uyobora. This is my mosque. Mushaka inkore mukubite. Take your steps and beat. Nashaka pfe. Is better to die. Aho kugira ngo mbaye n'umuntu uvuga Yesu mu nzu wanjye. Instead of to live as people n'abana n'imva ye. Can live with you. Gusenga everyday. Gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanegwa gusenga uzaneshwa. Senga. Yesu ashimwe cyane. Ndabashuje mwese mu izina rya Yesu. Nitwa Bishop Rutagerwa Augustine. Bishop Rutagerwa Augustine. Umuyobozi w'itorero Harvest International Pentecostal Church mu Rwanda. I am leader of the church Harvest International Church in Rwanda. Ndanezerewe uyu munsi kuba bamaye kano kanya bakangira icyizere cyo kuvugana namwe kuri YouTube. I'm so glad today to have this opportunity to talk to you. Gose Imana umugisha kandi mureke twumve ijambo ry'Imana. May God bless you. Let's listen the God's word. Tujye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kuva. Let's read Exodus. Igice cya 3 guhera ku murongo wa 7. Chapter 3 from verse 7. Tubageza ku murongo wa 9. Up to 9. Uwiteka aramubwira ati nukuri mbonye kubabara ku bwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kwa Abisirayeli kwangezeho, kandi rabonye agahata Abanyegiputa babahata. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land into a good and special land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. And now the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. Tutaragira icyo dusobanura kuri ayo magambo, we follow explain something about this word. Tugiye kongeraho irindi jambo nanone mu gitabo cyo kuva mu gice cya 14. Let's add another word in Exodus chapter 14. Guhera ku murongo wa 10 kugeza ku wa 15. From 10 up to 15. Farao abatuze Abisirayeli bubura amaso yabo, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, ntamva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Ni iki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? Sibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti tureke dukorera Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa mureba agakiza Uwiteka abazani ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire,
namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. As Pharaoh approached the Israelites, looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, leave us alone, let us serve the Egyptians? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert. Moses answered the people, do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring to you today. The Egyptian you see today will never see again. The Lord will fight for you. You will need only to be still. Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Amen. Amen. Uyu munsi ijambo ngiye kuvugaho niri. Today my topic is this. Imana yacu irashoboye. Our God is powerful. Our God is able. Imana yacu irashoboye. Our God is able and powerful. Abisirayeli abakristo benshi usanga kenshi batiringi ubushobozi bw'Imana yabo. More Christians are not believe in the power of God. Ugasanga ni ikibazo kije baratinya nk'abatagira Imana. Sometimes when a problem happen they fear as that they have no God. Ugasanga barahahamuka, hari n'abagwa ugasanga bagiye no mu bapfumu no mu barozi kuko batizeye imbaraga z'Imana bizeye. Sometimes they fell down and begin to seek sorcerers. Ariko Imana yacu ni Imana ikomeye. But our God is almighty. Imana yacu ni Imana ishoboye. Our God is powerful. Abisirayeli babaye muri Egiputa mu myaka igera kuri 400. Israelites were living in Egypt during 430 years. Imyaka igera kuri 400 irenga kuri 400. 430 years. Iyo myaka yose bamaze muri Egiputa bari abaretwa bakoresha uburetwa. For those years they were under the slavery of Egypt. Ariko nubwo bari mu buretwa bw'abanyegiputa, even they were in slavery of Egypt, bari bazi Imana yo mu ijuru. they knew what was their God. Bari bazi Imana ifite ubushobozi. They knew the God who is powerful. Bari bazi Imana ifite ububasha. They knew the God who is almighty. Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo. God of Abraham, Isaac and Jacob. God who made the earth and heaven. Imana ifite ubushobozi bwose mu isi no mu ijuru. God is powerful on earth and heaven. Muri iyo mibabaro yabo batakira Imana. During that suffering they cried to God. Imana ibumvira mu ijuru. And God listened to them in heaven. Ibwira Mose ngo, and he told to Moses, nukuri nabonye kubabara kubwoko bwanjye muri Egiputa. I listened the crying of my people in Egypt. Nabonye uburetwa bakoreshwa. I knew the slavery that they ngiye kumanuka ngiye kubakiza. I had to climb down to see them to bakure mu gihugu cy'imibabaro. I need to raise them from the suffering country and take them in my country with flow milk and honey. Hariya hari amagambo atatu Uwiteka yavuze. There are 3 words told by God. I saw the slavery in Egypt. Numvise gutaka kwabo. And I listened the crying. Ngiye kumanuka ngiye kubakiza. I climbed down to escape them. Imana yacu irabona. Our God is God who sees. Imana yacu irumva. Our God is God who hears. Kandi Imana yacu irakora. God who works. Hallelujah. Hallelujah. Imana ibwira Mose ngo nabonye. God told Moses, I saw. Ibyo ucamo byose Imana irabibona. All things that you cross on. Uko hangayika kose Imana irabibona. All suffering in which you are, I see. Ibibazo ucamo byose Imana irabibona. All problems that you cross, God sees. Imana yacu ni Imana ireba kandi ifite ubushobozi bwo kureba. God sees and he is almighty to see. Kandi Imana ibwira Mose ngo numvise gutaka kwabo. God told to Moses, I listened to the crying. Imana yacu
irumva. God understands. Iyo dusenga irumva. When you are praying, He listens. Gusenga kwawe kugera ku Mana. Your prayer reaches to God. Igihe cyose usenga Imana ibiteze amatwi kandi kumva. Every time you pray, God is hearing your prayer. Niyo utakumva ngo uragushubije ako kanya. Even if you don't listen immediately, He answers. If you didn't see vision, niyo nta muhanuzi wagira icyo akubwira. There is no prophet to come to you. Ariko iyo usenze Imana iba yumvise. But when you pray, God hears. Imana iramubwira ngo numvise gutaka kwabo. Gutaka kwabo kwangezeho. Iyo utatse Imana yo mu ijuru ihita ibyumva. Kandi Imana ibwira Mose ngo ndamanutse ngiye kubakiza. Iyo Imana imanutse ntabwo ipfa kuza gusa iraza igakora. Haleluya. Imana yacu irashoboye. Imana yacu ifite ububasha. Imana yacu irakora. Imana yacu ntabwo ihwanye n'ibigirwamana by'abanyamahanga. Ibigirwamana by'abanyamahanga birumva ntabwo byumva. Bifite amatwi ntibyumva. Bifite amaso ntibibona. Bifite iminwa ntibivuga. Bifite amaboko ntibikora. Bifite amaguru ntibigenda. Bifite amazuru ntibihumurirwa. Ariko Imana yacu siko imeze. Imana ibwira Mose ngo nabonye kandi numvise kandi ndamanutse ngiye gukora. Imana yacu irebye irumva kandi ikamanukira gukora. Imana ihure nawe mu izina rya Yesu. Imana irebe ibyawe urimo muri uyu munsi. Imana yumve gutaka kwawe. Imana imanuke igira icyo ikora mu buzima bwawe. Kuko Imana yacu yumvise ntirekeraho. Abisirayeli bari bazi Imana yabo. Bahitaga n'amazina menshi atandukanye. Bamwise ngo ni Yehova Rafa. Bari bazi ko barwaye ari Imana ibakiza indwara. Bahita ngo ni Yehova Rafa. Bahise ngo ni Yehova Yire. Imana iduha ibyo twifuza. Ibyo twifuza byose biva ku Mana yacu. Bahise ngo ni Yehova Shama. Imana iraha. Bari bazi aho bari hose ko Imana iri aho hantu. Bahise ngo Eri Shaddai. Mungu Imana iduhagije. Imana yacu iraduhagije. Ntacyo dukeneye kuyongeraho kindi. Kuko Imana yacu irihagije. Bahise ngo ni Eri Oram. Imana y'iteka ryose. Itagira itangiriro. Itagira iherezo. Yahozeho. Iriho. Iri hejuru ya byose. Bahitaga Eri Elion. Imana iri hejuru cyane. Hategerwa. Ahera hahera. Bahita ngo ni Eri Elion. Oh haleluya. Bahise amazina menshi bitaga no kubayumvaga. Kandi ni nako yahoze. Tuzi amateka uburyo Imana bakuye mu gihugu cya Egiputa. We know the story that they lived in Egypt. Uko habaye ibyago 10 mu gihugu cya Egiputa. There were 10 plagues in Egypt. Farao arabarekura ngo nibagende. Pharaoh left them to go. Bave mu gihugu cye. To leave his country. Bafata inzira baragenda. They left. Nyuma y'uko umwana y'imfura w'umuntu n'inyamaswa bapfuye muri Egiputa. Before the born died in Egypt. Maze arabarekura ngo nibagende. Bageze ku nyanja itukura. When reached the Red Sea. Ni hamwe twasomye mu gice cya 14 cyo kuva. At that time they were passing read. Bageze ku nyanja kibi kibazo batari bushobore kwambuka. At the Red Sea could not cross. It was a great problem. Bibiri tweka yuko iruhande rw'iburyo n'ibumoso hari imisozi miremire. And the Bible says that left and the right is a mountain, high mountains. Inyuma yabo nanone kandi Farao azabakurikiye ngo basubize mu buretwa. And behind them they were Pharaoh and his army. Ashaka kubica. He needed to kill them. Baraho kuri iyo nyanja basanga bagoswe impande zose. When they crossed just to the Red Sea,
basanga bagoswe impande zose. They were surrounded the all sides. Imbere hari inyanja, Before inyuma hari ingabo za Farawo, behind the Pharaoh and his ibumoso army. hari imisozi, The left and the right iburyo mountain. hari imisozi. And the left Babura right. icyo bakora batangira kurira. They began to be confused. Babwira Mose bati kuki watuzanye hano Why hantu, did you make us leave Egypt? kuki watuvanye muri Why Egiputa, did you left us to kuki leave watuzanye Egypt? gupfira muri ubu Why did you butayu. bring us to die in this desert? Mose arababwira ati Moses told them, mwitinya, don't be afraid. mwihagararire, Stand it murebe firm. ukuboko You k'Uwiteka. see the arm of the Uyu munsi abanyegiputa muri uwo mureba babakurikiye, Egyptian, that you see behind you. ntimuzongera kuhabona You will ukundi. never see them again. Reka nkubwire mwene data, I tell you this igihe time, byakuyobeye my friend, ubona imbere n'inyuma uriho nta nzira ihari, when there is no way to pass, ubona iburyo n'ibumoso nta nzira ihari, right and left, there is no icyo way. si igihe cyo kurira, There is no path to cry. icyo si igihe cyo gutakamba, icyo si igihe cyo kwiheba, ni igihe cyo gutakambira Uwiteka Imana yacu, Talk to God. ni igihe cyo guhamagara Uwiteka Imana yacu. To cry to God and to call upon our God. Bibiliya itwereka ko The Bible shows Mose yagiye ku ruhande ararira nawe. Moses left aside Ku and murongo wa cumi na cried. gatanu Uwiteka abwira Mose The ati, chapter, the verse 15, Bibiliya yatubwiye ati, the Bible tells us, Uwiteka abwira Mose ati, the Lord told to Moses, Mose ni iki gituma undirira? why do you cry to me, Bwira Moses? Abisirayeli bakomeze Tell bagende, to Israel to continue to go. ariko bagende hehe? To go where? Imbere hari inyanja. There is a Red Sea before. Imana amubwira ngo babwire bakomeze Tell bagende. them to continue their journey. Mbese Imana ntabwo yabonaga inyanja? God didn't see the Red Sea. Mbese Imana yari izi ko bari abantu bose bari bwambuka inyanja boga? How God had seen how those people will cross Mbese the Red Imana Sea. ntabwo yari izi uburebure bw'ubujyakuzimu bw'iriya God nyanja? didn't know the deep sea, how it was great. Byose Imana yari All ibizi, things God knew. ariko hatari inzira But where the no way, Imana ihashyira inzira. but God puts the way. Ibyananiye abana b'abantu Where there is people are faith. Uwiteka birashoboka. But God, before God is possible. Reka nkubwire mwene data, Let me tell you, my wowe unteze brother. amatwi, ibyo ubona ko bikomeye, ibyo ubona ko bidashoboka, ibyo ubona ko ntawe wabyerekeza ku Mana yacu, ni ibintu byoroshye cyane. Wowe wiringira Imana yacu gusa. Imana yacu irashoboye, Imana yacu irashoboye. Imana ibwira Mose ati, n'icyo ufite mu ntoki zawe? Aravuga ati, ni inkoni Imana. Aravuga ati, yirambure hejuru y'inyanja. Ayirambure hejuru y'inyanja, inyanja itanga inzira, Abisirayeli bacamo baragenda, baca ahantu humye buca mu muhanda. Abanyegiputa bahageze bashaka kubakurikira ngo babicire muri iyo nyanja. Baraza bageze hagati y'inyanja. Imana ibwira Mose iti, njye urambure inkoni yawe hejuru y'inyanja. Irambuye iyo nkoni hejuru y'inyanja, amazi yorosa Farawo n'ingabo ze zose, nta n'umwe basigaye. Bwa buhanuzi bwa Mose burasohoye. Yari yabwiye ati, aba banyegiputa mureba ntabwo muzongera kubabona, koko bose baguye muri ayo mazi, nta n'umwe wongeye kugaragara. Reka nguhanure uyu munsi mu izina rya Yesu, abanyegiputa bagukurikiye uyu munsi ntuzongera kubabona ukundi. Ibigukurikiye byose ntuzongera kubibona ukundi, koko wiringiye Imana ikomeye, wiringiye Imana ifite ububasha, wiringiye Imana ifite ubushobozi bwose, wiringiye Imana ifite ubushobozi bwose. Hagarara ku Mana yawe ntuzayire kure. Ni Imana ikomeye. Muri cya gitabo cya Yesaya mu gice cya 40, let's read in Isaiah mu gice cya 40, Isaiah chapter 40. umuhanuzi Yesaya yaravuze ati, The prophet Isaiah, umuhanuzi Yesaya yavuze aya magambo ati, Isaiah said in this, turahera ku murongo 28. let's read in Isaiah chapter 40, umurongo wa 28 verse 28 kugeza kuri 30. up to 40. Tusome twihuta urasobanura. Mbese ntiwari wabimenya?
Yet you are not seeing. ese nturabyumva? You are not understanding this. Imana ihoraho, God who is eternal, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, Almighty who is the creator of the ntirambirwa, earth. He cannot give up. ntiruha, He cannot be. ubwenge bwayo ntiburondoreka, His knowledge not accountable. niyo iha intege His abarambiwe, never strength people who are kandi heavy. utibashije imwongera imbaraga. What not able, he give him power. Abasore b'imigenda bazacogora, Or young who is powerful, baruhe, they are strong but he will be tired. n'abasore bazagwa rwose, And the boy young will fall down. ariko abategereza Uwiteka But the door is waiting the Lord. bazasubizwamo intege nshya, Will be strengthened. bazatumbagira mu kirere, They will fly high. bagurikisha amababa And they nk'ibisiga, fly with their wings. baziruka be kunanirwa, They will run, they need to be. bazagenda be gucogora. They will go and they will. Isaya arahanura avuga ngo discourage. mbese ntabwo urabyumva, You didn't listen enough. mbese ntiwabimenye? Yet you didn't know that. Uwiteka umuremyi w'impera z'isi ntaruha, God the Almighty, creator of the end of the earth, will not be discouraged. ntacogora, Will not be discouraged. ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe, Young who are strong will watch and will be. ariko abiringiye Uwiteka But Imana God who yacu believe our God, bazongerwamo imbaraga nshya, they will be strengthened. bazagenda be kuruha, They will walk and will not be baziruka be tired. gucogora, They run and be not bazatumbagira mu tired. kirere They fly nk'ibisiga. with their wings like eagles. Oh, haleluya! Hallelujah. Imana yacu niba uri kumwe nawe If uyishikamyeho, God is with you, ntuzatinye kandi if you ntuzacogore, understand the boy, not be koko discouraged. uguhagarariye ni umunyamaboko, Because the one standing in your place is powerful. ntuzacibwe intege n'ibyo uriho ureba. Don't be discouraged of all things you Imana are yacu seeing. iri hejuru ya God byose, is above all things. ifite ubushobozi kuri byose, ububasha bwayo burenze bw'abantu bw'amarayika, stronger than all men and the angels. nta mbaraga n'imwe iri hejuru y'Imana No yacu. power is above of power. Hagarara wiringira Imana yacu Stand firm and believe kandi in our God. komerera mu byo wizeye. Stand firm and be strength in what you are believing. Imana yacu ntabwo Our izakurekura. God will not never leave you. Mbahe example imwe. Let me give you one example. Hariho umusore umwe One young, yari umunyeshuri he was a student mu mujyi wa Tanga, Tanzania, in Tanzania, mu mujyi wa Tanga. in Tanga town. Uwo mujyi wa Tanga uri haruguru ya Dar es Salaam. That town, Tanga, is Uwo mujyi of Tanzania. urimo abasilamu benshi cyane. There are many Muslims people. Ise uwo muhungu yari umushehe w'umuyisilamu. The father of that guy, he was a Shaini Muslim. Noneho aza guca ahantu hari igiterane umuvuga ubutumwa abakristo ari habwiriza. He passed the way. He was a great assembly, an evangelist preaching. Ari habwiriza ageze aho nawe abona ibiro byakorerwa abantu bakizwa, abadayimoni bava mu bantu abanakira ibyaha byabo n'abarihana. When he has many things, God perform miracles, they drive out demons, and they fall down and they confess. Atashye abwira umuzehe we ari we shehe byamubayeho. When he reached down, he told her father what he has seen. Arambwira ati papa, My father, ati navuye ku ishuri when I left the school, nca ahantu hari igiterane, I passed where there was one assembly. mageze nsanga bariho babwiriza, When I reached there, they were abantu bariho preaching. bakira indwara, Many people were healing, abadayimoni bahunga, drive out ibirema demons, biriho bigenda, and the crippled they were saved abantu up. bakizwa. They were saved. None nagira ngo nkumenyeshe ko I tell you just now, nahaye ubugingo bwanjye Yesu nanjye. I give my life to Jesus. Muzehe aramubaza ati wagize ute? And the father asked him, how did you do? Wasaze cyangwa uri muzima? Are you foolish or you are normal? Uzi kwiki ari urugo rw'abasilamu? You know that this home is a Muslim home. Ayo mafuti yo kwa Yesu urayavugira iwanjye? How we did to that mistake to go for Jesus? Umusore aramubwira ati ariko papa ibintu nahabonye. And Jesus told his father, my father, what I have seen of God. Ahubwo nawe bishoboka banakizwa ahubwo. Even you, if you want, you can be saved. Umusaza aramubwira ati ndabona mu mutwe usa nk'uwavangiwe. I know you are crazy in your mind. Reka nguhe iminsi ibiri. Let me give you 2 Ndebe days. ku bwenge bwawe busubira ku murongo. I need to be in good mind. Noneho nyuma yaho After that,
nibwo tsongera kuvugana ubwenge bwasubiye ku murongo. I will continue to talk with you. Bukeye umwana avuye ku ishuri When the child the second time left the school, araza aramusuhuza ati papa, aramusuhuza mwiriwe. he greeted the father, my father. Isambwa ati wagicucu baransuhuza ibiki? You crazy, why do you greet me? Ati ntunansuhuza bya bindi bya Yesu biracyakurimo. The things of Jesus are in you, your mind again. Aravuga ati muze biracyandimo kandi nkunda Yesu cyane. Jesus, I love him, and the message of Jesus in me. Aravuga ati urasubizanya agasuzuguro. You are neglected me. Ati hasigaye umunsi umwe naguhaye. I give you only one day I have given you. Bukeye agarutse. After one day, arongera musuhuza, and he greeted his father. Arambwa turansubiza ibicyo gicucu. Why do you greet me, you crazy? Ibintu bya Yesu biracyakuri umutima. The things of Jesus are in you. Uracyavanga Yesu n'umukiza, Yesu n'umwami. You are continuing to say that Jesus is a savior, is a king. Musora amubwira ati se papa nakoze iki? The son told his father, najyaga nkora ibyaha nguhishe. I have done many sins without you know. None nakijwe nabiretse wagize ikibazo. But I am saved and you have a problem to see me saved. Arabwira ati nona uve mu rugo rwanjye ugende. Just leave my home and go. Nta soza ibi bya Yesu mu rugo rwacu. I'm not ashamed to tell about Jesus mu rugo rwacu. Go away from me. Toka vi wanjye genda. Go away from me. Aramwirukana aragenda. And he chased him. Afata ibitabo bye. Afata utwenda twe. Ashyira mu gakapu arahambira aragenda. And he went. Amaze kugenda ajya mu barokore mu bantu b'Imana. And when he went to consult the people, ajyayo baramwakira. They received him. Akarya kanywa. They eat. Amafaranga y'ishuri se yari yarayishyuye. The money, the school fees his father has paid. Ariga igihembwe cyashira bagateranya andi bakamwishyurira. He learned, but after that when the time have finished umwenda washira bakamugura uwundi. When they cross one, they buy another for him. Noneho se yahura nawe mu mudugudu yatanga. When his father met him in town Nitanga, akabona umwana ameze neza. So his child is good. Yambaye imyenda atamuguriye. Good clothes. Akabona ku mubiri nta kibazo afite. He has no problem about his body. Musaza ari ati uyu mwana naramwirukanye ngo arare hanze. And his father began to think, my child, I chased him from my house to personality out. Namwirukanye ngo n'amafaranga y'ishuri nashira bamwirukane. I put him away so that when the money will finish, he will come again. Asaba imbabazi agaruke mu idini y'Imana. Ask forgiveness before being. Agaruke mu idini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. And to come to Muslim. None aho mwirukaniye ndabona ameze neza. But from the time I chased him from my home, it's good. Aravuga ati mureke rero. I let him. Nzamushukashuka aze tumukubiti. I cried to confuse him. He come and they will beat him. Tumukubitire mu musigiti tumwemeze. We beat him in our mosque. Nashaka pfe. Is better to die for aho kugira ngo mbane n'umurutadi wataye idini ya Islam. Even instead of to live of someone who live our nabana n'imva ye. I can live with his grave. Umusaza yari shehe ayobora n'umusigiti. His father was a shehe. He was reading a mosque. Ari imam w'umusigiti. And he was imam in the mosque. Aragenda ashaka abasore. He was going to look some many young. Benshi nka 50. Strong young like 50 years. Bashaka inkoni ngo amuhondagure. And they try to prepare some stuff to beat him. Yihakane Yesu. So that he can refuse to believe in Jesus. Maze bagenda bazihisha mu musigiti. They were hidden them under the mosque. Isara agenda aramushakashaka aramubona. And his father went to look for his child. Aravuga ati mwana wanjye. My son. Waje mu musigiti ukatugira ijambo ry'Imana. Come in mosque to listen God's word. Kuko reka twibya Yesu ntabwo tuba tunabiziga. Some things of Jesus we don't know. Hari igihe usanga tuguhora ubusa. Sometimes we want to follow. Kubera kutabimenya turaguhora ubusa. Because we don't know that we reproach you about now. Waje ukatwigira ijambo ry'Imana musigiti. Come and teach us God's word. Ati nzaza ryari? At one day do you want to come? Hamwe ariko nubara abasore benshi waza ukabigisha. Just now you can come. Waza ukabigisha. The angel are there, you can come. Musafata Bibiliya baragenda. As taken his Bible. Bahageze abona abasore baricaye. Each the day
behind the most. nka 50 Many 50 young. aravuga ati ngaho bigishe, And they asked him to teach them. aravuga ati haleluya, And he told them, hallelujah. Yesu ni umwami, Jesus is the king. Yesu afite ubushobozi bwose, Jesus is powerful. Yesu ni umukiza, Jesus is the savior. Yesu akiza indwara, Jesus healed. yabapfiriye ku musaraba He have died at the cross. kugira ngo ibyaha byanyu bikurweho. So that your sins Uyu may munsi be removed. nimumwiringira, And though if you believe in ibyaha him, byanyu birakurwaho. your sins will be moved away. Umusaza yishima mu mutwe And he began to Ati niko. stretch in even his hand. ati uwo Yesu uyu munsi uramureka. And you tell us, you are Jesus, you have today, you will live it. umusore arambwira ati ngewe ntabwo nareka Yesu, I cannot live Jesus. umunezero mfite, The happy that I have, ibyishimo my mfite joy in kuko my heart, namwakiriye, because I accepted him. ntabwo na rimwe nzaramureka. I cannot give up for umusaza aravuga Jesus. ati bana bati mwa basore mwe, And he told to the uyu ni other, umwana wanjye, is my uyu son. musigiti nigiye uyobora, This is my mosque. mushake inkore mukubite, Take your steps and beat him. nashaka apfe, It is better to die. aho for kugira ngo him. mbaye n'umuntu uvuga Yesu mu nzu iwanjye. Instead of to live as a people talk N'abana about n'imva Jesus, ye. they can live with a bose grave. baragiye bishimiye gukubita, Or people, 50 people, bajya gushaka inkoni, they went to take their steps. wa musore bacamo barirukansa, And the angel passed through them. baramwirukankana arabasiga, They ran after him. bamanuka azamuka, They climbed down. bazamuka amanuka, aba arabacitse. And he was rescued umusaza from ata them. astagafurura, ibi And ntabwo his bibaho, father was so angry. ibi ntabwo bibaho. I don't hear. nazanye abasore ngo bamukubita I muhondagure, brought 50 young to beat him, yihakane Yesu, to be able to accept agaruke mu Jesus, idini ya Mwenyezi Mungu and to subhana wa come ta'ala. back in our temple. none araje n'abana asize abaroze, ababwiye Yesu, aragenda And ntanakubiswe, he preached them Jesus, and he poisoned them. aravuga ati noneho rero Now turamusomera iduwa apfe, we will try to cast him for the world. turamusengera apfe. We will pray for him. And reka nkubwire wowe unteze amatwi, I tell you, you who listens me today, hari benshi bahiga ubugingo bwawe, there are many who follow you to kill you. ariko koko wizeye Yesu Kristo But because you believed in Jesus, akakurinda, but he abizeye Yesu Kristo those who believe bari in mu Jesus, burinzi bwe, they are in the bari mu bwishingizi shadow, bwe, they are in the shadow of ntacyo Jesus. bazaba. They will be Yaravuze ngo nzabana namwe I will be with you kugera ku mpera at y'isi. the end of the earth. uwo mushera yagihamagara abandi bashe bagenzi be baba And he batanu, went to tell his neighbor, bamusomera iduwa ngo apfe, and they have read the Duwa in their Quran. baramusomera ngo apfe. They read so that he can die. bafashe ari uburyo bagenza, There's a manner they do. bagasoma iduwa isengesho, They do a prayer called Duwa, ugasara cyangwa ugapfa, and you become a crazy or you die. bazanye ibase y'amazi bashyiraho, And they brought a basin full of water. batangira gusoma iduwa And they began amasengesho, to read their prayer. bariho basenga ya masengesho When they yabo. were praying, ubundi iyo basenze, when they aha, umusaza abonye ko yamutumiye mu musigiti ngo bamukubite akabacika, when the old man has seen to invite him, aravuga ati rero noneho rero them. I said, now turamusomera iduwa arapfa. we read to him to cast him. The wowe ubona uriho buri munsi, if you see you are living every ntumenye ko day, ari imbaraga z'Imana and zikurinda. they don't know if the power of God urwandiko rwa mbere rwa keeps you. Petero igice cya 5 First Peter, handitse ngo twebwe turindwa n'imbaraga z'Imana mu we are buryo bwo kept by kwizera, the power of God in the way of believing. tuba turinzwe n'imbaraga z'Imana. We are kept by power of God in umusaza ahamagara bashe faith. bagenzi be bane baba batanu, And the old men called 5 shares. hari ibitabo bakoresha basoma amaduwa yabo, There are different books they use. hari icyitwa arubaduru, There is one is called hari Arbadu. icyitwa yasini. Another is called Yasin. Yasini ni igice cya 33 muri Korani. Yasin is the chapter 36 in the Quran. noneho batangiye bazana ibase y'amazi, When they brought a basin full of water, ubundi iyo basomye amaduwa yabo ishusho yawe iza muri y'amazi when bakakubona, they read their Duwa, their image come from the akaba water. yagutema n'umuhoro, If he wants, he can cut atema ishusho you, yawe, they cut your image, cyangwa akagutera icumu, or he piece you with his cyangwa spear, akakurasa umwambi, or he arm you with iron. ugapfa ako kanya cyangwa ugasara. You die immediately biterwa or n'icyo become crazy. biterwa n'isengesho basenze. It depends on the prayer they nawe have rero done. bariho batangiye gusoma amasengesho yabo y'amaduwa yabo, They began to read their prayer. bariho basoma iduwa, When they were reading their babona muri Duwa, y'amazi aho kugira ngo haze ishusho ya wa musore, instead of coming the image of the young, babona haje
ishusho y'ukwezi. It comes an image of moon. Barabazanye barareba nti ni biki? They have seen each with other. Iki gice sike twasomye ejo bundi wawundi agapfa. This is a chapter I have did before Ko yesterday. dusoma ntitumubone ahubwo hakaza ukwezi. Why do we read this instead to come the image of the Bakomeza gusoma iduwa zabo babona haje izuba. They Ishusho read y'izuba. again, it comes the image of sun. Bakomeje gusoma iduwa haje ishusho They y'ukwezi. read again, it comes the moon. Batarika barokore no munyarabarozi. But those people who say Christian are sorcerers. Hari n'indimi bajya bavuga mu ndimi z'abarozi. There are new tongues they are talking. Buryo dusenga mwuka tuvuga mu ndimi. When we are praying, we speak in tongues. Satani tuba twamucenza atazi aho turi. We overcome Atazi Satan. ibyo turiho tuvuga. Satan doesn't know where we are. Ngwifurije kuzura And he umwuka w'Imana. doesn't know what we are talking about. Bakomeje gusenga. When they were Babona praying, muri amazi. they saw in the water. Haje ishusho y'umusaraba. It comes out a great cross. Na wa musore ari inyuma y'umusaraba. And the angel behind the cross. Bashata bacanga bamutera icumu. They found the man how to cut Umusaraba wari munini the umukingirije. great cross is the great. Baraho bacisha umusaraba ukajya umukingira. They passed decide to cut him, but the cross was in Bakomeje there. gusenga gusoma iduwa zabo. Where they can't to read their Duwa. Babona amazi ahindutse amaraso. When they saw the water becomes the blood. Bakomeje gusoma iduwa. They can't to read. Amazi agwa abamazi. The water comes the water. Barasenga amazi abamazi. They pray water becomes the water. Baravugana bati tuve hano. Let us leave this place. Bati uyu musaraba tubonye muri This amazi. cross you see in this water. Ni Imana yabakisize It's gutabara. God who sent it. Nituguma hira tumara. If you stay living Tugende. God will Oh, hallelujah. Baragenda buri wese afata inzira one ye. has run away. Wa musaza amaze kugera mu rugo. When the old man reached the home, Abona wa musore umuhungu we. he saw the young come. Arambwira ati mwana wanjye. My son, Uyu munsi today, jewe me n'abashehe babiri bahari hepfo. and my two shares, Na wa muyobozi w'umusigi the turiya. other who read the mosque there, Twari batanu. we are 5. Tugusomera iduwa ngo We upfe. read the Duwa so that you can die. Ariko turakubura. But we missed the Nyuma tuza kukubona uri munsi y'umusaraba. Umusaraba we saw ugutwikiriye. you under the cross through Ati the water. umusaraba niwo And wagukijije. the cross rescued you. Uwo musaraba wizeye. That cross you believe. Uwo Yesu That wizeye. cross, Jesus you believe. Ntuzamure kure. Don't give up. Haleluya. Hallelujah. Arangira avuga ati After that he said, n'abagenzi bawe bose even you are na barumuna bawe and you are na mama wawe and your mother. ubabwiye nabo bakizwe Tell them to be saved. koko Imana yanyu We twayibonye. know your God and we accept him. Reka nkubwire bene data, Let me tell you, brother. Imana yacu irashoboye. Our God is powerful. Imana yacu ifite ubushobozi bwose. God is almighty. Imana yacu ifite imbaraga Our zose. God has power. Ntimutinye, ntimundishwe umucitsi n'ibyo Don't be mubona. afraid and tremble. Imana iri ku ruhande rwacu. God is on your Imana izabana nawe. will be with Imana you. izakugira neza. And will do well Mu for bibazo you. ucamo, In your problems you mu cross. byo ubona biguhiga All byose, things who follow ntugire you. ubwoba. Don't be afraid. Imana yacu irashoboye. God is powerful. Mu gitabo cya Yesaya In Isaiah mu gice cya 54 chapter 55 54 murongo wa 15 ya 17 verse 15 up to 17. haranditse It's ati written like this. ahari bazaterana They will gather together. ariko si jyewe uzabateranyije. But it's not me will be with them. Abazaguteraniraho bose Those who are gathered bazagwa ari wowe they bazize, fall down because of you. kandi intwaro zose zacuriye kukurwanya Or armors they are ready to fight ntacyo against you. zizagutwara, They will never do you kandi anything. ururimi ruzakuvuga All times we touch urwo nzaruciraho iteka. I will curse you. Uwo ni umugabane w'abana b'Imana. That is the praise. Reka nkubwire muntu w'Imana, I tell you, Imana yakije uwo musore. God who rescued Imana yakije Abisirayeli. God who rescued Israel. Imana yabanye n'abahanuzi. God who Imana yabanye n'intumwa. prophets, wait with Niyo Mana yawe. is your God. Komera ushikame, Stand kuko firm. Imana yawe iri kumwe nawe. God is with you. Ibyo ubona biguteye ubwoba, Things which ibyo ubona hatari inzira, Imana izashyira inzira. God will put you away. Ntutinyishwe n'ibyo ubona, Don't be afraid of kuko things. Imana yawe God, you are God. ntacyo uzayiburana. We not Imana ibaha umugisha, Imana ibagiriye neza. God bless you. Mwari kumwe na Bishop Augustine. I am with Bishop Augustine. Nomero zanjye za My telefone phone number ni 0788 0788 49 49 14 14 karindwi 77. ndasubiramo
ndasubiramo I repeat zeru karindwi umunani umunani 0788 mirongo ine n'icyenda 49 cumi na kane 14 karindwi karindwi 77. dutuye Kibagabaga hafi ya Radio Maria. Near Radio Maria. Urusengero rwacu rufatanye na Radio Maria neza. Our temple is close to Radio Maria. Kandi abararitse muzaze dusenga n'Imana. I invite you to come to pray with us. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. In the name of Jesus, amen. Gusenga everyday. Gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.